Namzari. Welcome to Finding the Voices. I am Monica Ingatam. I know that some lay sana. Continue regular work practice the work there is. See more public support. See season. Suppose I have some for it. I mean, the Kanam co director of Kanam young director by Kamai Sana then. Kamai Sana Ninguno. Money. I think it's the interaction that the kind of the Changeba. Oh, Changeba. I see any I shopping mall on Tangoni. I need him as a condo. Movie photo copy of me and P. Kang in the person of the Lemons family. But on the coming to the Tokyo Dadaxi. She done as I our call. I say, Shamna, Mayana, Shamna, 800 years, 1 guinea. And the toy the guy, she the nation, she the now organization, you pain promotionity as Holik sports cannot play. I'm the Panari, my SNT, we are getting promotionity. I do Pang my under the color water. I may public support is the winner. Sin important and Uri. See the name and see another there is. Anywhere Tony. I don't get the he sick. I say 42, 43. Okay. I do them Sanabagi and Tunkoina Sanabagi and a lady. Ako bodybuilding si yam kasi body कोई खजना मेंटेन तो जाएं कोई इंसान अभी आप गेम तो कोई जंग दिए कोई अब एज लिमिट ले some okay is कोई suppose है athletic का कोई speed कोई लंगिंग fast 100 meter chamber कोई 200 jam fast है वो muscle jam fast है वो भी क्या ना से suppose football में क्या है football थाना बोलते हैं नहीं पूछना थाना बोलते okay ID मुझे अतोपद एज लिमिट लेबा अदु चामदा नहीं कभी और कदरा को कमल लोइना लिमिट लेबा केनोनी अदु बॉडी बिल्डिंग सिदी हजि 75 years मुझे कंपटीशन लाप यावरी ओके हम टफ होना लाप याव गजाने वर्ल्ड चैंपियन दे लाइव कोई मास्टर दे लाइव जे कोई मास्टर थोकनी अदु ओपन जो थोलकनी ओके माय एज दी मास्टर की सपोज 60 प्लस है ने को 60 plus की group to the master की group से जो talk पा अदो कोई open से जो अदम participate तो select करने वाला है कि पता वाला ये अदो body building से यहाँ कुछ नशाना बा या बगी नहीं okay अदगी अमना इन्हें ही तनेंगे संग साइकी back to कोई media की support अदगी recognition से state की दिहाई record central government India government की side तगी दी करी लगती की बादू की मतंग द कितंग का शेयर तो भी इंडिया गवर्नमेंट की तिंगा करी को इंडिया सु करी को मम लेत्री आदि हजिक से कोई बॉडी बिल्डिंग है इवेंट से मायने मोइना सम खरा समय उबी बसले अस्मा दी नन ओलंपिक गेम ओलंपिक ते याव दबा इवेंट एशियन गेम्स ते याव दबा इवेंट सिगी ना मासी कोई गवर्नमेंट सु केयर लो दबा अदु मंग ना Olympic yaw the way they na India the dim cricket the I don't know one khagli government sum Arjun what in every years Arjun what any essentially what mo yadum dunya ori mo Olympic championship nati country su karani te traum ne so jibo India the samane adu mera mai na haije ningi na ai state tabu ai bu recognize to with the next ai the nation ki thak di khalo dre state na hana recognize to matung da lang matung da central ta ga ni khamire koi di no the scheme is in so and hana su hoji su hai koi mera na su ngai comment kan ta gari din koi gi central gi ni sta kai mum yan ta wi di chi su to de Manipur su to Manipur su ngasi wei ngol phone a ki di mera na hanan lai Sini, sida kayo no, ako'y na to. Kasi ako'y di sa, ako'y na mo,
I media happy was to you on a high dose. I don't talk to you to what did you tell the sanitary? When happy the one happy the me. As I know more the information with the is fine to you who have the Kaji. I come to talk to. Oh, yam to me. I don't have the article lama aina Bhargav Sarmana ire. Did Indian media just ignore the Mr. World from Manipur? Oh. Kala Budi Amina Puka Payauri Ado Isu Masi Keno Atai Moina High Birthday Sapaliba Mia Mayauri Mr. Thakur Anup Singh Haise. Yes, Thakur Anup Singh do I can imagine. Masi Pabangang. My Masi ex pilot, Masi teacher pilot or Mangang. Ado Madi bodybuilder na teba. Madi physique haina koigi model physique na ma koigi magi di bodybuilder na teba. Haidi ado huziki Mr. Anup se mana panga iba championships ki same WBPF same category different hoiba. Category is different hoiba. Aduga huziki writer sigi article writer sina hairi sina mana adugi category the pangaga akoigi adom Arambam Boby na Mr. World gi title porapad the kanam ta cover tawdre na mana mugwaraw na irapane ba. Hey, adu su sisu mangonda akoi ay mangonda I kadoy ni si mana si maina irapa sisu. It is good, you know, that people are noticing that. Idi same competition platform do the India macha ani na championship for the coverage hen laga akoi kinakem to biratta na adi mapanda aina international level DMCD organization championship dum yawning is kaino da every country officials and players in say yamna dun tawiba yamna moina se pam haidi yam respect to vai dare moina you're the evergreen guy I say koigi mayam sina ko ada som da ding sai I offer se yam phang in Mongolia da su lao nang je jimamagi kano ko trainer review $3,500 pigi gaina I say offer yam phangi ali Brazil da su manaw sing lao Taiwan da su lao asum mayam se ai ngon yam nung sibi vai dare ko aigi taseng badi aigi atopa ko abroad ki players sing officially henan nusina tawgi ya nan lu tawgi ta sing si chin manungi ke ngana ado ai adu the crazy way ai ngao gana ai na sele na tanin ya the moina ya encouragement I did adong ki performance to gi level gi matungin na adong offer gumbalak pakot padum labet adagi different meet in aba adagi mo gi outlook adagi experiences adong na dum nungay pa adum madi pagana hoy khara experience khara when hang u do bakang do mayam di khara sam gana tawdere how you ay matang 2016 gi was the match Brazil tai ada Brazil gi ma 75 ki ma hana ai the thomani ai group sida ado I understand that you talk about the S02E34 nang thola di ay makala sana again ma 75 na haiba 75 sana di nang compulsory na Meiteilon di soidre ay kanon ay gi advice ta ado man am things over ne odi so no necessary ko nang nang the people ay tawi bodo na ay ngi is nice ma na top 5 4 5 6 may tawang ato ni medal ka tang mamungam da bani okay the second tasi is my since you were next year di Brazil ta ba se nang before 2 months 3 months before the la aza I got nang waga to minasi ado competition ali to minasi haidi nang ni to so ada ko le minasi ma I did invitation la okay ada question yan ngai ado ko bata ba the networking the international level the don't give
ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯅꯦꯠꯋꯔꯛ ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯔꯀꯜꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯕꯣꯕꯤ ꯅꯪ summer break tha amani go suti go lerga din nang Singapore law nang yam big money nang kamai pang sam tha ni training to gym mo da training to nang pasa pasa na phang ni law ga hai so anum hai bi re ko ada so nang bi sila sila nang school ka ba ma mai job se ka thado ko ya da ni na bi kan na chat pang ngam da ba adu masu mayam lei ba ahoi adugi kenane adigi mapan sa pa se koi permission lawi wa bo no objection mane ken tang aduna sutan ne sata bani ta seng ode sumba mayam adi manum offer lakti ahoi tabate yan ngai adom na chatluba participation tawbasida championship adagi medal phangbase adugi title duga medal du phangaga on top of that moina any financial prize kumba di pibe comment out okay na how the championship manung da adu di pide oh only title duga medal duga phangaga kana tawbugi wane with that hoi okay I got it okay once koi han ba gano da on case prize ko tawgi case prize han ba koi Dubai da World Championship ng Singapore 2009 or mane ko I chalhogre madudadi every category ki top 5 sing che category magi 5 place book se mo case award pi sam yam do kara dum do kara pi okay look I am for international title Mr. India Mr. Asia Mr. World city title ka medal du ka khatane ba na sagi ming national championship to the yes winner suppose category champion of the 50,000 minimum or Mr. India ki title se Mr. India title is the overall the young 5 lakhs suppose date 16 17 se date 16 17 coming with 16 17 there Mumbai da koi classic championship in Silly the top 10 in the top 10 ni sina invitation kenon ni pangaw we ada id by invite khatang participant to yaw we yes sida tara kare special pledging hai dar sita top 10 competition 5 lakhs ni fast 5 lakhs 3 lakhs 2 lakhs 1 lakh 7 smile Hojik India the case yam tawga case prize adom na sagi sorry go ahead internationally over Asian Championship World Championship sidadi case prize like that adom na sagi Asian Championship Mr. World the pangi baddi only sagi title and recognition duneba adom sagi Mr. India the 12 times sabado adu the cash award phangbi kibra aina anda sana ko di am PM hojik ti am chauna re ai 2012 ta aina Mr. India overall title phange Karnataka gi Karnataka koi Hyderabad ka Karnataka gi lona border ang ko taw competition actually mai mafam da kitang kaw ko alaina maduda ai koi Maruti Suzuki gi car macha maga 3.5 lakhs ang uthangi okay adesi yam ngai ba makhan naman ne mani yam ngai ado ai fai digi big money phangda kwai di chawwe wa phangda duni I see aduga hoji atopa koi gi Mr. India da di koi gi category da di pesa yam de ha ke du 50,000 minimum overall ka tara ga di koi 3 lakhs 4 lakhs 5 lakhs finally pinare hojikti India da di case price present taunare competition ne hojikti competition ne okay yes sir paisa yam bi tanare okay aduna hojiksu aduna akoina ngasi body maintain tawbo ngam jari se koi competition du ko pina taba koi everywhere koi
India की मफम को खुदी मुझे कोई इन्वाइट करोगा कोई मोई स्टेट चैंपियनशिप नहीं खंगे नत्रगा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप नहीं खंगे नत्रगा कोई मोई की ओकेशन अचौबा कोई फेस्टिवल गुमम देखो कोई इन्वाइट करोगा कोई डेमो गुम तहले तम इन्वाइट अदुदा 1 लाख की कोई यावे आई सपोर्ट ना अदुदा एशियन चैंपियनशिप कोई उज्बेकिस्तान दगी हलकबगा यम संगदबिदai दिल्ली होबगा आई दा चली राजस्थान चल मोना इन्वाइट तौर मोगी चई खुदी तब याम चाव मेला है 22 days गुम तब है सिदसुखी बॉडी बिल्डिंग इवेंट अमखक मोना हाप है अदई कौद लाम पीरे वाबो सुब सुमायना फंगप पैसा से बॉडी मेंटेन तब मनजरी सपोज हंसित मैं अरुणाचल से अरुणाचल अरुणाचल चतनी चीफ मिनिस्टर की मसे नुपाना अखोई बॉडी बिल्डिंग की प्रेसिडेंट अखोई अरुणाचल प्रदेश की माना इन्वाइट तौरनी हंसित चतनी मा हेलीकॉप्टर की टिकेट का लोन पियर हेलीकॉप्टर ओके हेलीकॉप्टर तौर चकदने अदुगुंबगी चामदि लेदा ngasagi body builder ama oina mafam mafam chatpa dagi akhoi sigumba different events da dum recognition prize phangba aduduna hujusik phau ngasagi 1995 dagi ni ko adumna body building tawraise 1995 dagi na hujik 2015 adu si yamna kuyaba matamneba hoy chahi kun sure अदो आई हानदी हाइबा गेमसिंग फंगमदे आई सिदा आइना असम सिदा 2009 से 2009 दगी लाखोई होनाबसु लेत्रे अदुगा होनाबा लेत्रे तसेंग सुंबा अखोगी इनवाइटेशन मैम फंगबसिदगी ने ngasi होनाबसु लेत्रे ओके चुमे आइदी शो अमा लेरबनिना अदुगी ट्रेनिंग अदगी अदुगी प्रिपरेशन द तौबनिना मथा मथा दम तौकिबदो होय कंपटीशन अमु लाक्सलनी अदगी शो मा हाइजी हेन आई ओंददी शो ने हेन लुई हाइदी पब्लिक हराउंड ने पब्लिक खुवा खोन अगर आईदी डेमो से याम लूना लवे आई इंपोर्टेंट याम इंपोर्टेंट होइबने लवे कैनोदी पब्लिक अननोन पर्सन जिंग खुवा खोन दनी फज खुवा खोन भाई बोदी फजदनी खुया बोद competition के सेम टाइप दा इसी शो जो competition गुम ने खलगा आई लौजेबा ओके अदुदना सुंबा इनवाइटेशन सिदा हंगपा कोगी अवार्ड मना सिंगना आईदी खरगा मयाम तौपुरपुना ngasi body maintain tar ngasi pusanangam lei adai otherwise ai ningonदगी स्पॉन्सर तौबियो हाइबसु लेते इमानबा पैसा पाइबा मयाम सु लई मोइदगी नोमुता हाइजेरुदे हाइगेसु खंदे हाइदबनसु फयें खलि तोम हौजिते याम नुंगाय ड्रामा याम नुंगाय हाइदि वखन जु नुंगाय ngasi बु कई सानेसे कनागी मतें यावदना ai इमानबमदगी स्पॉन्सर लौदना नद्रमा मतें यावरगा चटखिबा अमम पेंगु यावदना ngasi बु सिगी स्टेज लापा ai हौजिते याम नुंगाय पोले मतें लौमगदि मीदना हाइयें एस मादेना आदु चतदो येबसिबों तो मादेना मा पांगबिगिमिने मा चकिदाइना तौबिगिमिने हाइबसु हाइद्रेन हौजिते ai सा होना जौना हौजिति ai क्वाइ नुंगाइजबनि हौजि ai मी मतें लहौदबसे सिनि याम फैको गाइन खजरे हौजि तसेंबा ओके याम नुंगाइ अदुकी वाली ताबसु अखोइकी aina family of the finding the voice aina kaujai akhoi group moina hangning question du su ibirapa the question amaga amtang lokhatrake nasagi body building taubasida steroid kumba use tauba adagi adugumba gi matang da kitang share taubiyu aduga mana hangai si young bodybuilder of Manipur da karamba advice bigani हौसी तसेंग हायदि हौसिकी हौरैबा नमासिंगसे अखोगी स्टेबे चाबसु लै चादबसु लै अखोगी सेंगबदि चाव हाइबदि नते चाव हाइबदि नते मसिदा अखोगी याम इम्प्रूव थुना फंगनिंगबा अखोगी
hard work lever yaudana masa thun improve oining ba kangbu ni yam kanna seasonary ba kangbu se adana masi asigi side effects di koi somna du khangdi ramani si de ni unknown person koi anum khangam sigi side effects di ado masi ai side ke di ai ngasi bukta anga ama ai nakta sana ge lakda hangak pa yawi stereo ki matang no ai sigi manam de idea lete aduga leiraga su moida sigi share to ba yada tangam de aina di si di saw hai suppose aina sigi tindak sigi koi gi medicine jing saw hai kada aina ama saw hai ma di yam thuna phaning tara sa mu se se depend ni ko example ni ko se mane aduna sigi risk se ai di su lo de ai ki aduna ai body building sanajar ga su ai body building ai gym hangdana angang sing ge have ai ki su yaw sometimes kena angang khudin ni khudin mak se aina khalli wa kan mai khallu hai budi let ya ba boni loi to ngan ma tane wa khalon aina ama chaw hai nya ngang tara charam ma madu digi effect ta haying angang do kai gum soira di kana makha training to mai makha adu man ni kai to sigi kana si ura gai pakki lagi ai so to angang ai asam do sai ai na ta sanangi lai adu aina selected to ngang lai aina haiba matak inba aina aina inba aina adu manga ai advice sa adu manga do sen ni na ta ba koi kana sai ki ba risk lo ba adu aduna ngasai gi masi keno se yam lei gre masi kari hai na khang chai or chati chabana di maximum chabadi am lei ba adom gi body building gi regime hai betare ko adu de kari chaba de gi kitang briefly kamai ta ra maintain to pi bino adu khatang gai bi ai di hek haurak padagi ai di fish yam pam ne fish koi si product seafood se yam pam ne du koi no di seafood se phangu na te adana ai ngasi maintain da eggs and chicken pam na koi sai local gi koi katla ga na puklau wi ge le thai na sum ba je sang sa ne ma le aduna ai nga di kan sing andre ai chicken ge eggs kan ne kan na ai regular ai ngong ma gi aduga supplements in di wat ya dre koi protein supplement protein supplements se labda dum cost su dum tangi na ta je ko sidan ni tang aduna admaina ta je aina body maintain da supplement yaw braga di pesa yam sani ngai oi de ta seng supplement okay ide regular food ta chari sidinga sagi mainly egg and adong kina chicken da focus over ai di chicken ge eggs ka anga ko nei ne ai de pa ya de no magi okay aduga supplement is you sometime family akoi gi financially problem na ko adu da lei ngam da sum ma am du thenga da din thi mane aduna aina supplement ji wa ta na bo na jesina adu nga sai gi steroid ki matang si di ram ama che matam sina haidera aina chade harasu mina thajade kena di chabana 99% chana rabani okay sida akoina amuk khangnari se mase mayam nai on haibiri se I 21 years continue tahim ta off tidana tahim ada contest mari natra manga taruk sana shawi ko si sana banga mi se steroid yam chaba mi mo taragadi ngamoy haiba mayam gameni se ai gamen sigi dum anu mayam na dum adu ai mari ai sana thaga sa wai dinate ko ai sana chadi habigi ha kano na ta sina result ni naturally sina result man adu steroid chaba yam na heavy steroid sina badi tahima adana improve tawra mani sahi ani le tokani hum le tokani mangi ni du sahi mari manga le thorokan sumanga adu ai body da dum yam sokpa oiba sokpa ji ma di medicine na depend tawra pani medicine do yaw di thana ngam da pani
Aduna adom 20 years of bodybuilding tawra ise natural plus nasagi supplement to tawraga adongi bodybuilding exercise regime do follow tawra kanda adum naturally orapaneba. Hoi. Adu I diet jam some stick tawi tawa ngasi bukta I sanaba competition loire gaina I pachada tasan de yum the thongba chain sang koi spices oba moro adi leidno go masala thakko ga I sa I hela halak ba hani I system ne I yana futba chaga futba yenga chaga futlaga tawa vegetable ka chawa adu sam koi imung gi chain sang thongba sida kitang ga taste taw yaw ham chin lei kitang haun adu tawaina aduda I mihoba gano leite adai chaba thakpada aji imanabamna nungsibidana suppose for example ai imanabamna asbai masi ko chakcharam ko gi ai haraugi ai bai lakti lakte chaba thakoi ge haina gumida ai chaba tin interest leite ai kaino da aina so yamna maintain tawraga nong moi da salaga thau thum yam sasaluga amok aduki kena tawgada the workout among tawda hoi adu ai pamula paidar I asukana hona ga ke debugi sita sala sang phone da ID mangan doino da bodybuilding ti taseng bri mam chao da na ko sen ta workout is compulsory le aduga cha ba maintain to yam cha ba na masa pho na te ko maintain to ki adom na title purpose Manipur ki media na cover tawba ki damakta adom na reach out to bi rakra kamai da adute aina kwai hanbo oidineba I like bagam fare akoi gi su ta sena hairabi finding the voices se ai di isadi America da thamagali jabane do akoi gi lamgi amna talented oiba wari nyam se puthokchaning ba hai tare ko mayam na taba phangdaba aduga mayam na di cover to bidaba haidi akoi gi so yengo mafam da chaluraga championship pura akanda akoi tawbirak tabadu akoi da so e habitare so e habiti akoi gi lam hairaga di mayam na khalle se only negative katang uidena ko moi di id bomb tawbugumba ban tawbugumba adugumba katang cover tawraga akoi gi talent adagi akoi gi na keno oiba personality sing se cover tawdabanina mayam na khangbi dabadu aduna akoi na yam tikna chahi ahum muk sujare akoi gi finding the voice songi marakana songi keno se ai tasing badi karai de legi di khangdaba songi ning ja somna ni ko gi ani pulo ba ni to ba to comment tar ko edom di yeng adu anam ju pai hai mani de ko si amna no am gel to di yaw ma ai mana bodu so share to ko hai mani de ko si bong tan ni masika aduga song profile ga phawo di na te ko ai kale ai di manipur dum lei we ni ai na ga ai answer to ga ko dai manipur lei ba gi chum na ai smai thol ka ni ai dai manipur lei ro ni o budi ai khang de dum khang de so yam ko na di ko gi profile fa kana nga sai gi karai adu ko song gi na leina kan sigasa ta bai dare ko song ka dai always time na mayam na mai pa dei ai ta laga ko ni amna pick na aina aigi thabak su tawjai full time aduga ai angang ani su lei aduna adom su family lei pani na khangam gani am chinba matang ne aina yamna belief tawsa bai tare akoi gi conflict malak su da angang sing se akoi sigumba wari se taraga akoi gi awaba malak si dai ki smaina likhat laga ngasai gi faith and belief to leiraga di smaina mai pakle I kain haibagi wari se aina taza haning bai tare ko aduna adumaina tawraga tam tapna akoina voice oina sagat jagi bene adagi di mayamna support obirak padagi di video amuk onba the video se amuk ai isana face to face tholakpa travel tawbuga chana radi face to face interview tawba natraga na ngasagi recording se akoina online tawba do Manipur da adagi mafam khara da di internet wapani na amuk voice tawe aduga atai mafam internet adum phasana fast oi betadi dum akoina face to face video chat tawraga record tawraga dumaina mayam da share tawjabani da mai ai masi ai akoi masen gi wari se I dragadi akoi gi isu ibina ba chongtho la oi ba
aduna Hoi hoi. si chawkhalakani khalle channel lama phasana oiraga any kanano manamai paglakpada aina yam sauna mayam da puthoga atay gi mafamgi channel da aina reach out ga akhoi gi lamgi mi smaina interview to half point and mina amuk half canvas to get over it. Thank you and once again congratulations. Okay, thank you. Okay, good night. Yeah, good night, bye.